Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana sila esinithulela khona-ke izinto-ke ezinhle-ke laphana wey'ngane zakwethu ngabaculi bakamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ukhuzani Mfokampongose-ke laphana wey'ngane zakwethu zilokhu zenzeke njalo-ke izinto ezinhle-ke nge-albhamu-ke endala-ke yangonyaka ophelile-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke kuvele ukuthi izolo-ke i-albhamu yakhe-ke laphana umqhele nethawula-ke laphana-ke iwine indondo-ke laphana ku-Best Maskandi Album-ke laphana wey'ngane zakwethu. Izinto-ke ezinhle-ke lezana wey'ngane zakwethu kumncintiswano-ke wamasama-ke laphana wey'ngane zakwethu. Okunye-ke masihlabela phambili-ke laphana wey'ngane zakwethu, umculo kamaskandi-ke ugatsheni-ke useveze-ke okunye-ke laphana-ke ngaphandle komculo-ke laphana eveza-ke iplazi-ke elinembuzi-ke laphana-ke esho ukuthi-ke na zingu-150-ke laphana iy'mbuzi zakhe-ke anazo lapha eplazini-ke kanye ney'nkukhu-ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyinto-ke enhle-ke laphana-ke ugatsheni-ke a-investe kuyona-ke ngaphandle komculo-ke. Lokhu-ke kukhuthaza-ke abaculi abaningi-ke abeza ngemuva ukuthi nabo-ke kukhona abangakwenza-ke okunye okuseceleni ngaphandle-ke komculo. Mina ngiyafisa-ke ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele, siyabonga.